Pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jednu epizodu u FIFA 15. Danas ću vam pokazati na jedan drugi način kako da zaradite coinse. Kao što vidite, ja sam ovog Drogbu kupio za 10.000, a prodao sam ga za 30.000. To je dupla i trodupla zarada. Ima neki od 50.000, tako da sam ja smanjio cijenu, da Bogam bio 70, ja bi stavio na 50. Možda rijetko ko hoće da kupi za više od malu razliku. Evo ovako, odete ovdje na ovaj transfers i ovdje stavite gold, ovdje stavite ST, sad tražite Drogbu. ST, ovdje stavite, to nije bitno, ovdje stavite MLS ligu i stavite ovdje, koja je ono bio liga? Nije, evo, ova. I sad ću da vam pokažem, ima puno tih Team of the Season i pogledajte koliko košta njegova kartica. Ali, kada ovdje stavimo max bit, stavite jedno oko, evo ja ću staviti, recimo da ne tražim džabe sad, staviti 43.000, ima manje, ali evo, ovdje je običan Drogba, ovdje imamo ljubičasto Drogbu, ovdje imamo ovaj od jučer se prodaje, mislim nije od jučer, nek sam vidio ovako pa ovaj povećao još cijenu. Ovaj, nemojte ovo kupovati, samo inform tražite, sad ću da vam nađem. Ovaj za 58 minuta, tek stavljen, 150, evo ga Drogba. Vidite sad zapravo koliko on košta, evo sad da vidim, slučajno da vidim, ima ovako za 50.000 buy now. Znači ja sam trebalo raditi 53.000, stavio sam znači 40.000, ali nije uspjelo, tako da sam stavio sad, kako se kaže, stavio 30.000 i imam 43, imao sam 13 kako sam ga kupio. Ja sam mislio to neće ići, ali eto rizikovao sam i uspio sam. Znači vi probajte ovo kupiti. Ali ovo nemojte od 25. Tražite nekog od 10.000. Kad ga kupite, stavite mu cijenu 30.000 buy now i 29. Da, evo vidite. 50.000 najjeftinija kartica inform. Znači, od njeg možete zaraditi tonu para, ja ne znam, ja stvarno ne znam, tonu para možete od njeg da zaradite, ali može se desiti na nekim drugim serverima da ima za 10.000 buy now Drogba, a mislim da on košta 10.000 quick sell, 10.000 i ono 000 i ono 30. Takav je za quick sell, ali eto. Idemo dalje. Evo tu imamo i Drogbu, zadnji 50.000 buy now. Znači, nemojte ga kupovati, kupite ga za jeftinije, probajte naći za 20.000, prodajte ga za 30, dobijete puno više nego da igrate džabe utakmicu. Kao ovo što su pokazali youtuberi, kao odeš ovako na one postavke, dobro i ja sam to igrao onako kad ne želim, stavite ovako world class i ovako ideš na play, idete Team of the Week, znači 100 youtubera to radi. Mada, evo, stavite neku najjaču ligu i borite se protiv nje. Kad je sa 5 zvjezdica, mora biti sa 5 zvjezdica. I onda više dobijete 1000 coinsa. Evo, nađete u tot 1. Ja sam se protiv ove borio, ali nema veze. Eto ljudi, to bilo to. I oni što su najgluplje stavili da ideš na Games of the Week Daily Challenge, da vidite šta je ovo sad. Vjerovatno vas dosta zna, downloading, ajde. I evo, šta je sad ovo? Ok ljudi, ja nemam pojma šta je ovo. To bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!